ko res ni več mogla. In sem jo videla, da ni mogla. Dokler ti ne rečem, stop. Prosti. Pojdi gor. Ne morem, ne bom šla prek sebe. Meni se je zmeglil pred glavo, stemnil, da če ne bi šla z unga boksa dol, meni bi definitivno jaz bi pritisnil boksa na tla zložila, ne. 3, 2, spust, to je to, bravo. Bravo, Mojca. To je ta točka, do katere moraš iti, pa greš pa od tam nazaj. Ja? Se strinjam, ja. Jaz upam, da bo danes moj ponos na mene, ko bo gledal pač to oddajo, ker sem se res potrudila za obstanek. A ti je slabo, Mojca? Ti je slab? Vrti se ti, ja. Trening je bil močan in normalno, da lahko pride tudi do vrtoglavice. Pomagamo na zrak? Ja, prosim. Pejte, greva. Pejte, greva malo na zrak, pejte, Pepa. Pejte, gremo malo na zrak.